Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajakari Kholong Lenika Creche, Jingpynïaid the Women's Welfare Organization, Senra Juwai, Haka Artrek Unaitung Arajar Arpusan, Kelas Dang, Hika Jingdap Arpusan Snem, Haka Jinyak Lenti Nadu Blasengeka House Snem Arajar. Haka Jinyak Lang Blapenlong, Hayen Darbar Ka Senra, Nasakilang, Daw MLA Jonga Juwai Ba Wailat Miki Shilla Uplalong Kabukongsan, President Jonga Senra Juwai Ba OH Toy, Ka Chairperson Jonga Women's Welfare Organization, Ka Dr. Wa Isa Sumer, Kikimi Kipabat Kiwe. Nagaliang jong uba wailat Miki Shillaw la kular ban ay jingarap arlak tingka. Lingba ka MLA scheme Shah Creche kanang bakanang la ban pentulun yaging Shakri. Hagadigas ngi ka Women's Welfare Organization klapan ko buramru ikisanngud kiso ningkong jong ka Creche. Lem na pau ya ngiro pro ya Women Welfare Organization. Wa da chengai ye jing'e kamuju ongi. Jing'e man bay ni ko china. Jan kile ko da chem ni halade ya ka ni jing'e. Tadem ni tes dang ni ni Creche pat kam jo place ko. But haga ni juk ko kat ni kham tam ha ka chnong chuai ka ni ka sor chuai ki na ki. De yoi bon na ti man bay man pa. Ki waman ki kre ha ki department yung sarkar uphed ha ki private institution pat hadu ki pli ki duduk le wat ki pe man la le hak ki mi ni yung kesem na new ki kon ki tadang jing em yung ni ka Creche man go sket ka jing ku ya itu ki man bay kamu om keteni ka poetry kepada mo da pure tempat yang ni dekat warden bahwa amon yaran ko yaki mandai manpa untuk rosuk le da su logi ya kiwa kre kiwa chongkre hapo biu gisem takwan isat ban to ni dang isat tak ni tak yong yo kre dang chong le kat ni wo terwa bile wo pelai skur wo theni ni ke tulak ko hele teman siap ke jing ke ku bro ya ni man bay ibarat mo MHI ikat tengah ni ro bro pakin bok terbiang no ya kani ke Creche pakam jole ya play school pakam tam ya nom pelai yong Women Welfare Organization kamu di TV kam tam ni ke cukup imani keduksa yang kami tuan cek pun. Hawa ibi kita dudang ini ku celebrate ya ketika Women's Day, Mother's Day. Kata ya kuni ni tentang ketika empowerment ya iman bay. Lani ketika reservation ya iman bay. Henry i kejat na nandu nende nanti tapi por penmudi iman bo yang i depan kami dan ini yang biar boden lang oh suruh kunalor te scheme dan rai ini for kam cinta boleh snok tilang lu biar ne bentar ting celebration ngai yo arlak ka daga emily scheme yang organization barang sak ke popular wa pi ye pi wan ne boni mon ye boni mon ting ka ibu biar kret lagi ibu biar tu lat tu tilang kamon yo plat dan ni punya cucu ya ni chakri. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya, your story,
starts here.